Sanibonani emakhaya ngiphinda nginibingelele futhi umqhazi lona ngihamba nenkosazana yesibili kwintombeke uzinhle wakamkhizi amavovu yaphila sisi. Yebo ngiyaphila. Ngikuphethele imibuzo namhlanje kule interview yethu. Abantu emakhaya banemibuzo abayibuza baphinda bayiphendula abafuna ukuyazi ngawe. Ngiyathemba ukuthi awunankinga nalokho. Okay, so ngizobuza umbuzo wokuqala ukuthi nje mathiwa ngicela usichazele mina nabantu basemakhaya basibukulu yini intshintshi kahle. Nginibingelele sikaphuma nomageba nibingela uzinhle intombi kaMkhizi khabaza ngamagcwaba ungunezi umbo mhlophe ukhanya abasisini inhlama yaPageant kodwa kunele ungunezi enganawo singazikhethela nje ngibonga ngombuzo ngizoqala kanje itshitshi umuntu ongakazi asondelana nomuntu wesilisa ngisho ngokwecansi ngisho ngokuthanda nomuntu wesilisa. Itshitshi umuntu oyenza indlela eyenziwa amatshitshi. Uma uyitshitshi awuyenzi ngendlela enye intsha yenza ngakhona. Uma uyitshitshi kumele uzazi ukuthi uyitshitshi. Itshitshi lihamba umhlanga. Itshitshi attenda ama-camp each and every month. Itshitshi umuntu onesimilo. Njengoba unqobe isikhundla sokuba inkosazana yesibili kwintombeke uzizwe unjani? Ngazizwa emotional because of bengakho ukuthi ngawina because of amanye amantombazana nawo bewa nomdlandla la nami nobongawo. So bengaqondanga ukuthi nami ngingaba lawo amantombazane lawa azophumelela kodwa bengijabulile kodwa ngiphinde ngikhala futhi ngathokozela kakhulu. And futhi isifiso sami ukuthi njengoba ngiyinkosazana yesibili kwintombeke ngizoqhubeka inspire igqugquzele namanye amatshitshi ukuthi angenele intombeke ngoba intombeke ikupha umdlalo ukuthi uqhubeke ngobuntombi bakho because of la emhlabeni abantu bacikilela amatshitshi bathi abasekho amatshitshi. Intombeke yiyo eyenza ukuthi amatshitshi abe usaziwayo kakhulu sasesekhona kakhulukazi la eGoli. Njengoba uyitshitshi nje iziphi izinselelo ohlangabezane nazo makuthiwa uhlala nomuntu wesilisa? Ngifana nezinselelo ezikhulu kakhulu ngoba kwesinye isikhathi umuntu wesilisa umutshela ukuthi awufuni into ezokuhlanganisa naye. Kwesinye isikhathi uyakulandelela ngaphelelwa umoya. Kwesinye isikhathi saba nokuphuma nasebusuku noma bakuthumile kuthiwa maybe bakuthume i-airtime noma bakuthume isinkwa usaba nokuphuma ukuthi ngizohlangana nensizwe so izongivimba awusathembi ukuthi mhlambe anganto angakuthatha bese ayikuvalela bese kibangazi ukuthi uphi. Manje awusho ke abazali bakho ngabe bakusena lento ukuthi ube yitshitshi hamba umhlanga? Yebo abazali bami bayangiseka kakhulu futhi ngoba kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi kumele ukhiphe indleko bona bangiseka kakhulu lokho kungigqugquzela ukuthi ngihlale ngibe intombi. Kwesinye isikhathi futhi abazali bami banokusacrifice noma ukuthi wendle ngishoda isimpo kodwa sacrifice ukuthi ngendaweni so yeintombi ngathende nami ukuze nami ngingaphelelwa umoya kuba intombi. Unamatshitshi la aphuzayo yaphuzaza ayikhokhe ukuthi awubani umuntu ayikhokhe nje ukuthi uyitshitshi. Luthini uvo lwakho ngalokho? Mina into engiyazi ukuthi itshitshi aliphuzi isidalwa. Uma uyitshitshi awuphuzi isidalwa. Uma wena wazi ukuthi ufuna ukuba intombi kodwa ngapha ugxile otshwaleni hlala uyazi ukuthi nje avumelekile nje ngcono nje ulihlalele wenzele into ofuna ukuyenza ngoba ungcolisa igama lamatshitshi. Noma kuthiwa babona wena wedwa uphuza kuthiwa shuthi wonke amatshitshi ayenza njalo. So mina nje umuntu nje othi yena ufuna ukuba itshitshi mayenza indlela enziwa amatshitshi angaphuzi. Mose ufuna ukuphuza hlala lapho esportini nontanga bakho abaphuzayo. So utshela mina ke mawubona ontanga benu emjayivweni kufika nje ku? Kwesinye isikhathi nami ngiyahalela ukuthi nami nje kodwa ngiphinde ngizikhuze ukuthi cha mina ngiyintombi. Intombi ngiyazi simele yenzeni. Intombi ayihambi njalo. Intombi ihamba umhlanga. Intombi yenza into eyenziwa itshitshi. Itshitshi ayihambi nje indlela ezibheke eceleni. Amatshitshi amancane ungaqhugquzela kanjani ukuthi ahamba umhlanga kanti nalaba abangenele intombeke ngoba qhugquzela kanjani nabo? Kumatshitshi amancane ngathi kubo babambelele bangayi ukuthi ubani yena akusitshitshi umngani wakhe noma yini yakhe umzala wakhe akusitshitshi ngoba ekhaya
fakela umoya ukuthi ungene intombi phuma kuwe enhlizweni yakho suke uthanda ngenhliziyo yakho ukuthi ungenele Amatshitshi and futhi kulabo abangenele intombi enhle 2022 ngithi kubo umuntu makazithembe makangene intombi enhle angayi ngengqondo yokuthi ngizowina kodwa ungaba nayo encane kodwa ngithi mina uye ngokuthi ngifuna uyo enjoya phinde ngiexperience ukuba ifana nje indoni ba uma ungenele umncintiswano wamatshitshi kuba njani ngoba intombi enhle iyela khona ukuba indoni ngifisela konke okuhle abangenele intombi enhle 2022 ngithi na nonke ngawinners. Babukela emakhaya i-interview yami nenkosazana yethu yesibili uZinhle isiphelile. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe isikhathi sakho ufike lana uzosinikeza ulwazi mayelana nawe. Phinde ngibonge kubalaleli ukungiboleka indlebe, phinde ngibonge ukuba ngithola ithuba nami ngizo-share experience enginayo ngongenela intombi enhle, phinde ngigqugquzele ezinye intombi ezingilandela ngasemuva ukuba nazo singaphelelwa umoya. Intombi enhle ine experience enkulu kabi nje, enkulu kabi encomekayo. Ngithi kini ngiyanithanda ngiyabonga.